Mbuto ya kiama kia Jubilee iria irenda kuhuranira iturwa itiganite na tigiti wa kiama giki ituikanirie ng'ongo itiganite gutia giathi kia guka kuruguria kandi cia kiama. Igongona ria umuthi nirio ricokeria andu aingi mwihoko wa mutaratara wa ithurano cia wamurani iria cikoretwo ikiima andu aingi toro. Na smart card ino ni wega ni tondu riu ni tuguthondeka record citu thini wa system itu ya computer. Ati muthenya ura tuguthi githurano gutire gwiciria no member kana no te member. Ngwenda kuga ni ndagia na mwihoko tondu turaikarite o uguo tutiramenyaga uraigwo kiama no na ndaririkana nginya kiama kiu kingi twari nakio gia TNA ni kwari na kwiyandikithia kuiganu na ni twamenyire andu aria mayandikithia twina namba. Kandi ici cironekana ofici-ini cia kiama ituri-ini ciothe guku bururi-ini. Mundu ndangiamukira kandi igiri, kandi ina ritwa ria mundu, namba ya gibandi, namba ya thimu na kuria oimite. Maundu maya megie mundu maraikio mitambo-ini ya Jubilee guku bururi-ini na mundu ngigeria kugura kandi ya keri ekire maundu mamwigie mahanaine kandi no kuregera rega kuoya maundu macio rita ria keri. We take the issue of registering for party membership, the issue of nominations and the issue of getting everyone in all these corners to register as voters. We will not win because we are Jubilee. We will win because majority of the voters will be on our side. Kadi ya shilingi 20 tafadhali. Wewe kata hiyo bei ikuwe shilingi 10 tafadhali. Hindi ya ithurano cia wamurani, maofitha kiama aria makarugamiriro ni maofitha IEBC magakorwo na macini iria gathomaga na mbere ya ikandi-ini niguo mundu etikirio guthurana. Wona mundu athurana, mitambo iria ĩ ofici-ini nene ikonania ati nima ni athurana na hari athuranira. Mutaratara uyu uratuma andu aingi mone utheri thutha wa nduma nene. Ni kigomano kirehire hamwe thu cia kiuteti iria citanahitha uriku wa rumena rwacio uria wakiriirio bururi wiroreire. Mwaka huu ni kuwe gavana wao. Watu wa Kiambu ndio wenye kura na hawa ndio watapeana kiti ya gavana. Najua wengi wana matarajio vile mimi nitakavyosema, lakini nitawapa pole wale ambao wanafikiria nitazungumza siasa ya Kiambu. Uchaguzi wa Kiambu tutafanyia Kiambu, sio hapa. Asanteni sana. Kiharo giki nokio kiuma gia kuoneka mwena wa mung'ethaniro. Kuringana na utongoria wa Jubilee, mibango miromu ni migathike kuhotana hatekumakania mbathi iria igakua mwena wa mung'ethaniro tariki 8 mweri wa 8. We face a clueless, rudderless, leaderless, planless, disorganized opposition who have no direction but power for the sake of power. Let us be focused on the transformation of this country. Thutha wa President Uhuru Kenyatta gutongoria kiama kia Jubilee kuhimbiria technology mihango-ini yakio, riu gibarua kiria kimbere ni gutigirira ati andu aingi otoria kwahoteka ni meyandikithia ta memba kiama na muno makiria ta aikia a kura. Na ni tondu woritu wa gibarua kiu uria ugakorwo andikithitie andu aingi gicigo-ini giake ni erirwo kiheo mweri umwe kumanagia na riu. Ngiribotera Inooro TV ndi kiharo-ini gia Kasarani, njitagwo Waweru wa Nyambura.